Možemo svakako da naučimo da su naši sugrađani, naši preci pre 125 godina shvatili šta je koridor 10 i da su onda primenili to i da su napravili prugu na koridoru 10 pre drumskog koridora. Železnički koridor je bio taj na tom delu koji je išao od Zemuna pa do Novog Sada i dalje za Budimpeštu. Šta je to značilo za ondašnju Inđiju, a šta znači za današnju Inđiju koridor 10? Koridor 10 je i onda značio za Inđiju, jer dolaskom železnice u Inđiju u ono vreme je Inđija postala varoš prava, odnosno postala je grad. Ona se razvijala u tom nekom delu svome i dobila svoj procvat upravo dolaskom železnice i postala je pravo stecište zanatlija i fabrikanata u ovom delu Srema. Danas, nažalost, železnica, koridor 10 mnogo znači za Inđiju, znači sve, i koridor 10 i koridor 7, ali mislim da smo u posljednje vreme, ne mi, ne našom voljom, nego voljom države, da smo zapostavili železnicu u tom nekom delu u korist drumskog saobraćaja. Ovo je idealna prilika da se podsjetimo šta železnica znači za uopšte celu državu i za Inđiju, da shvatimo i da maksimalno se posvetimo tome da paralelno razvijamo i drumski i železnički saobraćaj, odnosno koridor 10 u celom svom delu, da paralelno ide. Usto bi napomenuo i koridor 7, reku Dunav, koja je ništa manje važna nego koridor 10 i da Inđija svoje dalji razvoj zasniva upravo na koridoru 10 i koridoru 7. Koridor 10 na neki način prolazi kroz celu Srbiju, međutim malo je opština iskoristilo tu šansu, Inđija se tu izdvaja. Inđija se izdvaja, mi pokušavamo sa našim komšijama, sa Starom Pazovom pre svega, da to još više unapredimo, da to bude bolje. Ne bih samo rekao da je to sad stvar koridora 10. Koridor 10 je samo jedna stvar koja je potpomogla tome. Mislim da je pristup celoj priči, privlačenje investicije, načina, značaja, ispostavljanje, pretvaranje svojih nekih nedostataka u prednosti, stvaranje preduslova u administraciji i svim ostalim stvarima je ono što je upotpunilo priču sa koridorom 10.